Tino mobile ka wachi ward midway achiel o dongi agikine kuruto dano tero kero mire wangi omete kilega omete kendo ba pijima bejo mana kwaro kero mimeta nyim mandu parwe lega agilwane United Gospel Artists Association ikile kan para maluongo nyingi tum ken chawa pere amela mi karbot president but we like I'm going to Freeman Sunday and I'm going to log make a car away in the matin. Look on me to go matin. Hallelujah. Amen. Before I wrote Jesus Christo, iya yom penian matin, penian niana eno beranian malaba ayubo. We have one bed kita you, one end you for the bar. Hallelujah. Penian matin one of your kakwero ko pada teach pada bar. Mutiyo matek kodo murichimu ya makumata lutua ka tiuti chbalbane beru kumanba chuma oti chbalba. Hallelujah. Wan po biyo ka kumu wa biyo ka celebrating dat la kwat Joseph Okidi ena yo beru tara mumenyi itwa yo dano eni weng ma ite kumono na ke kanyi la nyut mo ko ma ko na to bot pastor Joseph Okidi hin madong be maloyo ene ni ena en gibo dokti cheni no futpia chibo mudo ko na ping fut ma che da tika meta mera irwa malama. Okay. Hallelujah. Oto marbela moy moto idok teach. Wano biyo ke kwena bot dama papat uye wami kwena yanoni mukwa kwena chero bot megu mamien lato. Hallelujah. Gin madong liet bot la nyodo moke ken ene yuko latien wano lego ni latini en ma eno miyo machelu mara ba mi ire mara tino berga savi kara kidu tich palaba walegro lo ba chelu o mi it mego kero me kanyu te kar makuman. Hallelujah. Mego miyo be machunye te gene borwe dud ma mego abuno ni pira tek ni kiri bed wano beru kilok maduai ken ting alego ni waberu uno careful ki lok ma wano logo itekar makuman. Hallelujah. Dano machelu paju ene dong kitika rem malit mawan jomo kene kin mawan tewa timre ene me choko chwingi beru machelu kuat mameki ikar me kumu dano time kit mo ken dak gimoy kan mako wan ber ka winyi de yamu an ki neno na nyu wan machelu we kere wan neno kere o ber machelu ma ena yo ber ka yelu paju madan we kimete e latino mi ro be ko ro kan e wo ngoro won ko. Hallelujah. Chi luwe ku no ne pere ta ni mego en matien on latena pereni kinong ora chavon mo ke mi ire oro lo ke chunye chi wan machelu we wa yubu boch mi million achiel ma obile ko ni chene eno chero chikon mego men pastor Joseph Okidi mi ario ngate mo go tikany mano romo gamone obile ko ni ngate ne binyo ka penge yupchi warwate ngate no mi yere po chen wa cherkere kidong pijo magok no kupea neno wa ajok en mawano woro ker eni oberu ma ki ripo ching padan ma pat business community awaro kidan ma pat magumiyo miki kichwingi weng marwate kero gi jomumiyo chiling mia chiel jomumiyo chiling piala pi jomumiyo liba chiel ma papar weng chikita lwako orwa kere ni ene keta waro biro kere
Ula bon lokane we onen ki chane tie pek la kira mo kenyu we chili ya chil mangate mo miu o kito ke miu ke we ke nen ma kito no dharma ke latine edi chiki chane war miu en pimego uchamo nong onen yo ke to delivery ke o wat irani we lo tiang no mege ke mare matera dida one for you me ario dul bo be ping gunel gunoni pero ko time ko man ole mege ene dongi tema pera dida ene kwan en ko bu chake wan lu kumu ka wati ko ko man wa ko kere ele ya kiti ka pera ka do dum dong wa keto te ke ko en dong bod me ko kelo tiano chi wo wor ki boj matiti de mo I will me millionario mo tika mi ne ki megu machiro da ko pasa Joseph Okiri en me robiro gam ko in mo ke kan ma ide ne me mago en tie e yo me go bir gam mane no ko yi ki school fees ki ji maten mo bok no bu miete in ben ma chunyete Omer be mi amote kany Gipak Yesu Gipak no ba Ujo dong chingu for ba Kenya matien Wano a ke konyo nga o kuya Machari umegi Susan bene wabiro Nyage luone odong Romeo Dao palafat Joseph Okiri tila mera Chi en beno ai gang mawe no do rungu tiana runga Udong chingu for wa wana foya watika wachani loba ne kiwai loba pa monto kilo teno kich kubedi chando kero yang ili jenge kero kumpasa Joseph Okiri kubedi chando chwa ilo lakeo loba do reporte dong email direct ko loba bebe ka lokolo maperwate itekar mate dok moy kanti katie chwa direct ko loba en tiago lokubiyo wai Hallelujah. Watiki mich mukene mo luwe lega mo aki lao ngumi yo bene guai ene bene ke mi bot la melo en ma ene madam papa sa Joseph Okiri wel mi ali mi ade gam ben ben wano mi yo wano mi agitu mado wano mi yo wa mi yo bot kanicha ene ni one dog chi one obi o borun kanicha chi one na ngomo di mupien war winyo ni kanicha no kiti yop me wi ngoma meki chi ene be te ken yopwa mene ane olo wati lo ko kama meta piene ena e ministry mala cha bala kwat o chui ye mal ba mi ire chi lega wati ni match mala tik bala ba cha ko ni match ene poto pe pada kwati pedo ket kanicha lar tela ke lar biru ke tele mo ke matera pere ke wa beri tien lo mo wa la kwat no tie lo kan mo bero ma mo goro wa no wen ka cheli wa we kin eno mete e ro mala mal makaro kan hallelujah chi kidong wan lo kumu wen ko we lo wono ot ene kidong ministry mal tij par ba chawani wo mede won ke tielo koki alego ne beni are mawate ke endi wo be wono tap on their behalf to wo be wono ka ko ka chuto chingi el ka waro o wo be wono tien lok mo ko ken ke be ma chingi tap ma ke mede ke god ma ke nano we de par ba wo wo ke tij par ba waro fo wo ma tap par ba me te wo gum amen kidong ko ana me akirki afoyo matera dida business community megewa awar mawar berga wot botu lu chat wil mapat boda kidan mapat maguk miu koin ki dua kabel mapat makar do ke gulu wano foyo matera dida mi mawur mi ni wani wano kelo en wano foyo lu ba mi dugum amen. Amen. Wafoyo Sitwal, Uganda, United Gospel Artists Association. Yes.
mapia mego da. Mego foyo. Wache kan bera kimot.